Yo, the prefix Mavan, and this is the breakdown show. Ish. So nga weekend yopfiraho ndandina show hapala the Elias Resort. Big shout out to Elias Resort for Mbuka. I was privileged enough utangana na Rootkid Venda na Hendrik Makuya. So I had to talk about those guys, man. Ava futhi bafuniwa Venda. Like big time. Bafuniwa straight. Those two cats are way too big, man. Bana fan base is strong, man. This is. Nandi uthoma ndichitangana navo. And I was so happy ndichikobona level ya support ni wakuiwana vafuwetu. So zwaita uri ndiumbule zwavhuḓi ngazwo man, ndo ntosvika da uri okay. At the end of the day, I was also there. A spotlight chinchavo ndiva ndikho wana that support or allow. Don't get me wrong, I still get that support. Big shout out to all my friends out there. I still get that support and yeah, they value. But I don't want to talk about me. I want to talk about the cats that are doing the most when I work with that gaming. When I work with Kokona. So, okay, Randy Tomenga nga Hendrik Makuya. Hendrik Makuya is very young, is very smart and humble. Katangana na ro trauma ndazibona zori Mfetu is doing right and he's on the right lane. Plus una support ya vhathu va right vhena vhori vakumova navo. And then nda kona u ḓivhudzisa uri oh okay, it's nice to be there, but at the end of the day you're not going to be there forever. And chimwe tshine ndo no tshi vhona tshine tsha ita uri vafuwetu vha vha khou funwa nga iḽa nḓila to so far ndi tshone tshine tsha vhori ndi khou ḓo ita mafhungo ambesa ngatsho namusi, ndi tsho uri they don't have enemies there. Ahuna maswina u tou pfhi ri na maswina hafhaḽa zwa straight. I'm talking about maswina kha game. Unlike me, now I have a lot of people that I don't like, and I have a lot of people who don't like me. I'm fine with that. But vafuwetu havhaḽani level ya support yawe ḽine vha vha khou i wana, it's because they are humble and vha dovha vha na humble na nnḓa kha vhathu. Unlike me ine yavha uri nṋe ndo no sokou creator maswina manzhi no sokou vha na dzi beef na vhathu vho fhambananaho uri houḽa Mfetu thi mufuni wa delela ufhio wa delela. At the end of the day hono ḽe nda khou mu delela, you know uri na ene una fan base yawe, but zwine zwa khou amba uri nṋe fan base yawe a thi nga ḓo vha ndi khou tambela tsini nayo. So unlike vafuwetu they are still young, a vha na dzinndwa na vhathu, hence they are getting the support that they're getting now. So zwa ita uri ndi realize uri mini, ndi realize vhuṱhogwa ha u sa tevhela mafhungo a dzi beef, u sa tevhela mafhungo a dzinndwa, especially dzinndwa dzine a dzi dzama, ngori at the end of the day tshekani tshiṅwe tshine tsha vha uri tshi vhulaha vafuwetu. Nṋe personally I'm talking about zwifhingani zwa murahu before I penetrated kha game like deep. What happened is ni tshi ḓa hafha kha game ni ḓa ni muthu ane a vha uri hana maswina, doing good, all that, zwithu zwi khakhea gai, and you start to make friends. When you start to make friends, the friends of your friends becomes your friends, but the enemies of your friends, they don't become your enemies, but they have a question or what went wrong between them and the so-called friends of mine now. And which one question they are putting about ni wana khou ṱoḓa dziphindulo, and dziphindulo dzine na ḓo dzi wana a dzi nga ḓo ni takadza, dzi ḓo fhedza dzi khou ita uri ni vhe muthu ane a vha uri u ḓo thoma u tevhela mafhungo a zwitshele. And the more ni tshi tou thoma u ita mafhungo o tevhela nayo mafhungo raloho, it becomes a problem. Ndi hafho ine ya vha uri ni ḓo thoma u vha ni khou counter movements dza muthu uri ano houḽa mathina nṋe a ḓali nga nṋe nga zwifhio, nṋe mathina houḽa a ḓali nga nṋe nga zwifhio. See?
ende ndi hafho hune mafhungo oṱhe a thoma hone. Ndi hafho ine ya vha uri ni mbo ḓi bva kha heiḽa point yo takalelwa nga muthu muṅwe na muṅwe, na mbo ḓi ya kha heiḽa point ine ni vho vha ni tshi vho tou pfhi ni vho tou funiwa nga a certain number of people vhane vha vha uri vha khou tou funa mishumo yaṋu like straight. Ngori now hune vhafuwi vha vha hone, you don't even have to like their work, nah, but ni tou funa na character ya vhathu uri no hafhaḽa futhi nṋe ndi vha funa nga character yavho uri vha na character grand, tshilela grand. Asi vha fhethu na uri na ngeno a u ḓivhi, a vha ḓi nweli, a vha ḓi daeli, vha tou vha vha fhethu na uri they are still the new bloods. So now I wish those boys nothing but the best, and I really wish them uri vha continue vha vha khou pusha nga heiḽa nḓila na khou pusha ngayo, ngori ndi zwiṅwe zwa zwine zwa vha uri zwi khou delay success ya riṋe vhaimbi vha hayani, ngori we end up judging each other. Ri end up ri tshi vho ṱoḓa uri ndi nnyi ane a vha uri khwine no fhira muṅwe, nahone ndi nnyi ane a vha uri best kha zwifhio na zwifhio. That unnecessary competition i mbo ḓi ita uri thumo vha ri khou sedzisana zwiṅwevho, zwi mbo ḓi disturba na process ya u shuma. Tshekani muthu no tou nga Ntumbu a tshi khou ḓa gaming, okay ndi tshi khou mu compare na Vho Makuya. Ntumbu a tshi khou ḓa gaming in terms of dzi podcast dzawe dzedzi na dzi online radio dzawe, he was doing good, very 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 good. And vhathu vha tshi mutevhela like a sina muthu na vhori SABC was na fan base yo fana na ya Ntumbu mathomoni, and then a mbo ḓi sokou tou vha no switcha, vha mbo ḓi switcha, vha mbo ḓi ya kha muṅwe muthu. Na followers dza Ntumbu a dzi swiki kha followers dza Makuya. You know the numbers don't lie. So it's because of the character. So na mfuwe tu na ene, that's why ndi khou ri ndi mu wishela uri character yawe dzule the same, but it's not possible ngori when people are growing even the character changes. So but I really wish vha tshi isa phanḓa no pusha nga nḓila vha khou pusha ngaho. Big shout out to Rootkid Venda, big shout out to Venda Makuya, ngori the more they push nga heyo nḓila the more they win, and then u wina artist iṅwe na iṅwe ya Venda zwi winisa dzi artists dzoṱhe. So I wish them nothing but the best, ngori riṋe zwo ri balela man, riṋe ro langwa nga fame ya mbo ḓi ita uri ri ṱangane ṱhoho, ri mbo ḓi sokou vha ri khou sokou vhanga vhuswina vhu si necessary, ri sokou vhanga competition is necessary, drama is necessary. So now I wish those boys uri vha continue nga u vha nayo character no sa thetshelesa mafhungo a vhathu uri ufhio ha grand i sathu tshila naye na thoma na vhona uri o muthu u grand kana grand na. So zwi ralo na kha dziṅwe dzi upcoming artists uri no man, character ari pushe nga character yavhuḓi, ndi hafho ine ya vha uri ni ḓo wana fan base yaṋu i khou dzula i stable. Tshekani fan base ya, in fact fan base yane vha futhi ndo kwamba ngo vhavhili, it's way too strong because a vha ḓipangi kha mafhungo a si avho, a vha ḓipangi kha zwitshakatshaka zwa zwitshele, and they are winning big time. So yeah, big shout out to all those two artists. Ndi khou amba hanevho ngori ndo ṱangana navho nda vhona character yavho uri ndi character yavhuḓi, nda dovha nda vhona na uri vha khou funiwa blind, ende vha funiwa like u tou funiwa zwa vhukuma. Na nṋe ndi a funiwa, don't get me wrong, but nṋe ndi funiwa nga vhathu na vhori vha takalela zwine nda vha ndi khou zwi ita, either good or bad, ngori nṋe ndo no vha muthu ane a vha uri nṋe ndi vha ndi tshi vho tou itela nṋe muṋe tshiṅwe na tshiṅwe, like anything that I do it's about me. So hanevho vhene vha tshi khou funa character vha dovha vha khou funa na mishumo in terms of music na mini zwoṱhe, I'm fine with them, but kha vhafuwi too, I really wish them to continue doing what they're doing, zwi tshi khou ḓa na kha character yavho na kutshimbidzele kwa tshiṅwe na tshiṅwe. So yeah, big shout out to Rootkid Venda, ni a ḓa zwa uri ni muwana gai Rootkid Venda, big shout out to Venda Makuya, kha u phushiwa vhana vha mukalaha.
go by the name of Prefix, and this is the Breakdown Show. I'm out now.